ati kinyoma rero kiragenda gute amaze kugira kongoro rero kongoro agihuwa bita ngo ni micombero no munyamakuru twita rutwitsi cyane uziko yanditse aravuga ngo intambara ngo yabanye ngo hafi ngo n'urugo rwanya rugabo n'urwarubira ngo abavyeyi bamwe bafatiwe abana babo ngo ntibazi ko bakiriho ngo kinyoma cyane bari rezo yes shalom bakunze b'Urubunga TV bakunze ba Insobeko TV turabasuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye aho bwije tubahaye mwiriwe nanone kandi naho bukeye namwe tubahaye mwaramutse niba mwanya mwiza dukunze kubagezaho amakuru y'ibiri kuvugwa hirya no hino mu gihugu cya Republika ya Demokarasi ya Kongo cyane cyane ku mirongo y'urugamba tubabwira uko buzifashe haba mu buryo bwa gisirikare ndetse no mu buryo bwa politike cyangwa se bwa diplomasi niho turibuze kuba twibanda muri aya makuru yacu yakakanye uyu munsi ni tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 nje nicuba Alex Mvunamande kuva ku Urubunga TV nanone kandi kuko mubibona muri screen zanyu ndi kumwe na mugenzi wanje dukoze kubana 5 kuri 5 ndagira ngo muhe ikaze hanyuma nawe abasubize twinje makuru yacu reka natwe tubaramutse muri yatandukanye abakunzi bacu turakunda cyane turaramukije aho bwije ni mwiriwe aho bukeye ni mwaramutse kandi ni weekend abari mu bihe byo kwifata neza mugira ibihe byiza nawe kandi abaruhutse bagira ibiruko byiza turakunda cyane ni karibu ikaragwe kugeza mu Minembwe abandi bose bari hagati hanyuma Kenya kugeza Uganda Burundi bose hanyuma no hanze ya Afrika turakunda cyane ni kari mu biganiro byacu abanyamutara turabaramukije urakoze cyane reka amakuru yacu tuyahere mu nkuru yo kunyomoza ikinyoma kiri gucicikana hano ku mbuga nkoranyambaga gicicikana cyangwa se gikwirakwizwa n'abanyakagara cyangwa se abanyakajangara bifashishije bamwe mu bazalendo babo bo bitugara nabo barimo ba Mucombero n'abandi bakwirakwiza inkuru y'ikinyoma ivuga ko AFC M23 ndavuga ingabo za M23 Armée Révolutionnaire Congolaise ndetse n'ingabo za MRDP arizo twirwaneho ko zikorera zose muri Haut Plateau ndavuga muri axe yo misozi miremire kuva mu Minembwe ukagera mu Rurambo bagenda bakwirakwiza inkuru bavuga ko izo ngabo impande zombi zabaye nk'izisubiranamo cyangwa se zasubiranye mu buryo zari zishamiranye bikomeye ndagira ngo wenda iyo nkuru tuje kuba tubabwira ukuri kwayo kandi cyambere mugomba kumenya nuko inkuru zose zivugwa n'abanyakagara zazigamije gusenya zazigamije kubiba amacakubiri zazigamije gukwirakwiza amakuru y'ikinyoma ni nyuma yaho baba bananiwe cyangwa se batsinzwe n'urugamba rw'umututu bakashaka inzira zose bagenda bacamo kugira ngo babashe kugira abantu bakomeza gucamwo cyangwa se bakura muri revolution bwana munyamakuru iyo nkuru wayiva imuzi kugira ngo wenda dusobanurire cyangwa duhe umuco abadukurikiye ibyo intambara z'akagara zimerekiza amapepo bo hari ibintu biba biza bimeze nk'ibiryo nko mu buryo bw'ibihuha n'ibihuha kabizindi ziza nyine mubona ko ari kinyoma ariko hari asikure cyane hari muri Minembwe sikure abariyo turavugana umunsi ku wundi cyane isaha ku yindi no tuje mu site tumaze kuvuga gusa inkuru bwana munyamakuru ifite uwayiteguye turamuvuga dukurikire ntabwo tumureka rwose cyane ko twiyemeje twarawe ontankuri kinyoma tuzareka aba bantu banyakagara bavuze iminsi myinshi tubareka bakagira ngo wenda ubwo rugamba narwo ntiturushoboye uzanarebe iyo tutaye tubavuga niko baza bazamuka iyo abantu bagurutse bakavuga bazavuga ngo bi mwatuza mwaza mu bindi bintu vuba ku bwoko n'intambara tumwe ya revolution agasura bakaza n'indi page noneho niho burya kwa satani ngo bamusengeye mukamwirukana mugasana basubiye nk'inyuma mu buje umwuka maza amasura akamagaruka cyangwa bakazana abandi badayimoni barindwi niko bazavuga akagara rero nta kugaha amahemo kugeza gashize nono kuko nta kindi kaba kagamije no gusenya akagara gatangira murabizi gatangiye kagambana gatanga abana bacu ngire ngo akagara ibikorwa cyambere kiba akagara kadukoreye ndavuga akagara kari hungu gatangiye kera ko muri no ntambara katanze abana bacu bari barahungiye bonsa abana naruzo ngo bari barahungiye n'abana b'abasore bari barahungiye muri nkambi ya Mikenge abana b'imurenge bari kumwe n'abavyeyi babo
akagara karabatanga ngo nitwirwane ngo bazaje kurwana bakaza bakari yego abantu ngira ngo bayibuka amafoto bage bafunga za rukomande abana barakubitwa bahinduka inyama babasanze mu nkambi ya Mikenge babitere bamwe nibimuka kugeza ubu nyine abandi barafungurwa jamwe Kinshasa ngo ntibarafungurwa nibwo twamenye ngo aba bantu ni bwoko ki kuva ubwo kugeza ubu nyine nta kindi ciza cy'akagara nako nane nta kindi ndaco bakoze nta kindi kintu ciza cyangwa se donc ntibaraceceka gukora mabi ngo uko nico nanshatse kuvuga nuko nanshatse kuvuga ranungani ni ukuvuga ngo amabi yarakomeje twibutsa abantu kandi ko hari igihe amahoro yigeze gura ambulance Ruberangabo ngo ababazwa nuko ngo yarenze ati ntunguwe no kuntu ambulance igize mu Minembwe yaciye he bashaka ukuntu bayiba bakoresha FRDC barayiba iguruka Bukavu akabigaseka bumvishe kuko mahoro yayikurikirana nange naho cage mahoro yifite nakise ku baturage FRDC yari tabaduye kabisa complètement ariko yayisha muri Mayimayi ni yagikora inyuma ya Mayimayi yakutumba n'abarya abandi bita baretabara bakora leta y'u Burundi noneho iyo tuvuze retabara bwana munyamakuru hari imbonera kure zazita retabara zikoreshwa na leta ya Kongo na Kinshasa muri zo hari zageze zifatwa za Rugezi n'ahandi akavuga ngo Bujumbura ndi special force zo ni tuzagenda tugarukaho noneho ni abakagara kagakoresha izina retabara igihe kabuze ico gasigura mabi gakora wenda abantu baraza kuturindirira ku muntu wazanye iyo propaganda tukira kuri retabara na munyamakuru hari ukuntu abanyakagara bazagenda bavuga ngo yaye ngo retabara ngo ikorana na twirwaneho ngo retabara ngo ikorana na M23 ngo retabara bakarunda bagashaka gusa nkaho bayidutsindiriye bayitwitiriye bayitiriye twirwaneho cyangwa se AFC muri rusange nkaho AFC cyangwa se twirwane batazi ibyo retabara yakoze retabara ni adui Mayimayi ni adui n'ubu aracari adui retabara n'ubu retabara ari kumwe n'ingabo za leta y'u Burundi ndetse na leta ya Kongo na FDLR bose na FDLR ntibiratandukana rwose ni ya politike yabo yo kumarisha abantu gusa abanyakagara kuko batozamuka ngo barenge muri Minembwe sarorenga haroza mukango cyari hari abavyeyi bakamubona mu mato bo muvuma akicwa n'umuvumo ndiyahome Kongoro uzivyo yabone mu bibogobogo no ribaze ngo barenze hari habaye libere amva nabo barabizi mu byukuri izi nkuru zo gucamo cyangwe se ni ibihuha zo kubi urwango hagati ya AFC ya M23 na twirwane ubundi ntibinatandukanye ni kintu kimwe iyo uvuga ngo colonel runaka cyangwa major runaka yasohotse umutwe w'ingabo watwirwaneho na M23 yego wenda umuntu avuze ati colonel runaka yiyongoye ku ngabo za revolution birumvikana naho groupe yatwirwaneho na M23 ni ikintu kimwe kitotandukana ntibishoboka kandi twirwaneho na M23 buri muntu ni ku giti cyo ko yumva revolution impinduka ntabwo bavuga ngo twirwaneho ngo cisemo ngo nigikundi se ni ubu babaye ikintu kimwe kuko impamvu ni imwe uwo yananiye wenda akavuga ati njyewe ntabayanje n'umuntu ku giti cye ariko ndavuga ngo twirwaneho cyangwa M23 ni ya mahimba ya satani yogira ngo bayobje abantu baca abantu ahubwo ubundi amakuru dufite nuko bacitse intege ko barashaka ngo abantu bacika intege wenda baraka kwishimira insinzira imbere gutya ayo imbere wenda tutaragira aho tubwire umuzi mubi cyangwa umwuka mubi uvuge mu izina hari igihe utinya hari sohoka ufite urwandiko rwanditswe kandi gasohoka ukagara nawe oya databukwe wakagara si databukwe uwo ntawe sohoka mu by'ukuri urwandiko rwanditswe na wa mugabo Ruberangabo wagize imisi gahumira abantu na Ruberangabo wagize imisa ahumira abantu ibyo ntiko bisubiramo ariko ikintu gitangaje nukuntu uyu mugabo yarariye ndi yahaga noneho akaba yo kwicara yariye yahaze agatekereza ikintu nk'ico akagishyira kuri media agisukumira kwa ngora ati reba ukuntu kwirakiza kino kinyoma umugabo w'imfura munyamurenge uri imyaka 60 ni igitangaza iki kinyoma rero cyahimbwe n'umugabo bita Ruberangabo ntaguca ibintu ku ruhande niko twavuze Ruberangabo rero amaze guhimba ikinyoma aracohereza Kongoro ati kikorere verification tunengo ikitwo kirekura tucamamaze gute ati kinyoma rero kiragenda gute amaze kugira Kongoro rero Kongoro agihuwa bita ngo ni micombero
ni umunyamakuru twita rutwitsi cyane. Uzi ko yanditse aravuga ngo intambara ngo yabaye ngo hafi ngo n'urugo rwa Nyarugabo n'urwa Rubero, ngo ababyeyi bamwe bafatiwe abana babo ngo ntibazi ko bakiriho ngo kinyoma cy'ahantu hari rezo. Ahubwo buriya bwana munyamakuru bashobora kuba babiriramo, barabanza bakandika mu Gifaransa bakabikwirakwiza bakabona kuza muri ururimi rwacu. Iki ni ikigaragaza nyine ko uyu Daniel Mucombero ni umunyakagara birazwi, ni umupropagandiste. Inkura zihabwa na Congo direct na Ruberangabo direct, kuko Daniel Mucombero ntazi ngo inzu ya honorable Nyarugabo ntazi ngo inzu ya honorable Ruberwa iherereye hehe, kuvuga ngo yango intambara ngo neza ngo twirwana ngo na Imvedro ngo yakwiberanga iruhande rw'amazu yawe. Kimwe nuko nawe abahereza izimasisi batazi. No ikinyoma kaze. Ariko Ruberangabo ku myaka yawe ntugomba kubesha muze. Ndamuzi Ruberangabo agize iminsi muri bino bintu. Muzi gutya bwa mbere namubonye agenda yari umukadere politike wo kwa Masunzu muri ya shamba rya mbere. Bavuye mu ishamba agendaga acengeza amatwara y'ibintu bisa n'ibiri none by'akagari cama. Ariko wabonaga uko bikose birasa n'ibibiri ko by'induza. Abantu ntibamenya ko babeshwaga, ariko barabeshwaga. Bari bafite ikinyuma n'undi mugabo witwa ngo ni Diouf ngire ngo nawe yari muri delegation y'I Burayi bushize. Nawe ni umunyakagara abi Kinshasa, yari muri delegation y'indi yari yagiye muri Union Européenne kuja guhakana jenoside dukorerwa. Nibwo namubonye bwa mbere bari kumwe. Abagabo bagize iminsi mu kinyoma bagenda baza ukuntu bacengeza ikinyoma mu bantu kigahinduka ukuri, abantu bakaba muri kwa kinyoma gisa n'ukuri, nyuma bikaba byari ingaruka ari byo ngaruka dufite ibinyoma bacengeje mu bantu kirya gihe cyose. Bari nyuma Masunzu, nyuma yuko Masunzu avuye mu ishyamba bagenda babesha abantu baroga ko turaviva ikinyoma n'icyo kitubyariye izi mfu wabona kuri umusoro. Ubundi umunyamurengo ubu nyine afite umuntu uri gupfa nyine muri Minembwe cyangwa muri Plateau n'umunyamurenge. Umuntu uri gukoreshwa mu kwica umunyamurengo n'umunyamurenge, uwo niwo Kagara niwo turi kuvuga. Nuvuga ngo aduyi mubi w'indani watwinjiremo Kagara ni ugoye umunyamurengo ubuze ubunyine, kuko wabonye ejo bundi no ku binyamakuru za Muyaye na za Citizen zabo uriya yitwa ndi harya wa muhungu wabo wa Kagara warumbashe Cedric n'ubu dakomeje gucengeza izi propaganda zabo, akomeje kubesha navuga ko mu Minembwe bafata kujya nk'umahanga. Mu Minembwe se wanakoze tibazi ngo hateye gute, tibazi ngo hameze gute, tibazi ngo umuntu uri Kinshasa ntuka mu bintu bya Minembwe ni gishoro cyawo. Iyo babonye umuntu rero w'imvukire yo yaho akababesha ibyo ababesha byose bifata nk'iki. Cedric nawe se ni umupropagandiste, nawe se abibamo bino. Tuzamuzana umunsi. Twababwiye ko tuvuga abantu ariko tugeze ku myakagara ukwirakwiza urwango. Izindi ega ntaho ibizo discours za Cedric ari gukora ubunyine ntaho zitangiye niza bitakwira. Nico kimwe ndagira ngo twari tubona amafoto bari kumwe bifotozanya. Reka tubwire abanyamurenge ndetse n'abatusi muri rusange, kuko intambara nditangiye none y'akarengane no kwicwa jenoside ntitangiye none. Jenoside yatangiye 1996 nubwo hari ayandi ubundi bicaje bagwa mbere bica badata n'abasogokuru. Ariko intambara turimo yatangira na sisi. Ngiye kuvuga ku kintu ca RCD badakura mu kanwa bwana abanyamakuru. Bagize RCD satani. Umwana w'umunyamurenge ari mu kumva RCD akumva ari ikintu kimeze nk'ikintu c'icago cacaraze abanyamurenge. No kugira ngo niba bumva bavuze RCD nabi n'umugore n'umwana utazi ibyo kuko barayisatanije bagize satani. Noneho bumva ngo Nyarugabo n'abaruberwa bari muri RCD n'abandi bose tutabaza amazina ngo turangize, bakumva ko aba bantu ari ba shitani. Noneho batari muri RCD bakaba babayabera. Noneho abantu timuze muduhungireho ngo turi mukuri. RCD aho iyi propaganda yabatugejeje ni habi. RCD nta munyamurenge wari ufite ikibazo habe numwe. Ibi yo complaints twumvaga ngo niza abasirikare tuyobewe se ibyo Masunzu yakoreye wari commissaire de zone cyage kuri RCD ntubizi. Tuyobewe se antenne parabolique ya televiziyo za mu Minembwe igatemwa n'ingabo za Masunzu. Kwari utangiye kureba za televiziyo n'amakuru mpuzamahanga hari mu Minembwe iratemwa. Tuyobewe katipirare se zazambutse bakazikura mu moteri zirenga 6 7 aho ngaho. Zaje gukora imihanda
bagakuramo motere biracaba mu rusuku bazikuye ruguru ku mbaraga ubwo zari ziri kwaza installateur bimvikana mbere yuko bamukuraho bafashe za caterpillar bazihinzira ngo zigere baraka barazitega bazikuramo motere ari namakuru yabayeho cyane tuyobewe se ko uyu mugabo uyu Ruberangabo ari we warwanije izone yo Minembwe aja kuyisinyura izone yari yemewe Sun City araguhakana Kinshasa kuko ngo badashaka mu izone y'amaraso nuhira ngo abanyamurenge bati akagara kaguruke kugira ngo abanyamurenge batishima si byanoneka ta neza nta terambere akagara kifuriza umunyamurenge kaba gakeneye ko umunyamurenge ahora mu rupfu ahora mu karengane ahora mu bwigunge uwo niwe muntu w'akagara naho RCD mu byukuri ndavuga RCD nko mu civil akarengane kari kahashize nta muntu w'umupfurero cyangwa umwembe ni wanga umunyarwanda cyangwa ntawakoraga ku wundi ntabyabagaho RCD rero ibintu nabyo tunazi ko ari ukuri ni propaganda n'undi zakoreshejwe n'abantu basa n'abanyakagara wenda ibyo byaranashize turi muri AFC ubu nyine turi muri AFC ibintu byo kutuzanira amateka ya kera ukayagwanisha intambara RCD yagwanye itandukanye n'ikisi n'ijuru n'intambara w'inyejuru izi drone yari zo twagira noneho bivugiye impamvu Oscar rero undi yazavuga ijambo RCD yavuga ijambo RPF yavuga ijambo ahubwo bano bantu dufite amakuru ko ngo ari abaopoza b'u Rwanda rugomba kudiringa n'aba bantu kuko iyo opposition y'akagara twebwe yadufashe nk'igicuruzwa kugira ngo babone amafaranga usibye ko niyo opposition itemewe ubundi wowe umukongomani wa opoza w'igihugu cy'abandi gute aho gusa bashigikiye opposition y'u Rwanda babaye niboga bapifaye ejo nabonye Manyota na byabagabo ntezi nako ni Manyota na Rugari ebile kuri space y'abantu barenga 140 indera hamwe FDLR sizo ukuntu ari ndo kuri screen ya telefone mbone kintu nyegweze nga bayita ni space no ngiye kuba usanga barimo gushimira Rugari za FDLR zase zimaze abantu mu Rwanda n'abanyamakuru je yazishimira Rugari ngo n'Abanyota Manyota we iwanyu ni kuri Nyebibugu reka wenda reka mabwira amakuru y'Abanyota iwabo ni kuri Nyebibugu ni umuntu uvuga mu muryango w'imfura ise ni imfura sekuru nje soko sekuru namubonye sekuru mu bantu barwaniye umunyamurenge amateka y'icumu rya sekuru yitwa ngo ni Muparo kandi agenda ngo yari mosoje pass bafite n'intwari mwabo zagwe ku rugamba hari zigwanira ubwoko no yaze ngo Manyota ashogotse mwa Muparo aho ngaho ntitwarengereye nuko dushaka kuvuga yiwe wenyine yaravyivuye ngo cyatumye aja mu gisirikare nakarengane yabonye sekuru akorerwa none kakarengane karashize yiba cyangwa wenda intambara aratinza abantu baraturubuye uwarenganyije sekuru ni Nyarugabo yaroye tazwi niwe bari kumwega interamwe zirambuka ziratunyaga zirica ziramara none ubu ngubu nizo ziri kumwe nabo Ruberangabo rero mu rwo kuragiza iminsi agira amafuti menshi ariko ntituzomwemera ko asenya ubumwe bw'abanyamurenge cyangwa ngo asenya yagaragaje gusenya Rurambo ngira ngo abantu barabizi uribuka cyangwa abanyarurambo bahunze bose bakamanuka kugwegera akana ntandambara yabaye igihe bongeye kandi kuzamurwa n'aba aide humanitaire abarimo Mahoro Peace Association n'abandi bose namaze avuga amagambo uzi ibintu yakoze mu Rurambo abanyarurambo nibo babizi n'abahamya bacu tuzarebera rero ko ukomeza kwamamaza amacakubiri mu bantu ugeze nawe wamamaza amacakubiri mu basirikare bari kurwanira igihugu ubabeshera ngo barwanye batanu gukora iyo bwakabaga kugira ngo Ruberangabo bagizigiye ahakana akarengane ndibuka mu event ya mbere itanga revendication n'akarengane kabo irivandika akarengane dukorerwa ubwo batutsi bw'i Kongo Ruberangabo bahise ahaguruka mu biganiro harimo n'abashitsi mpuzamahanga aravuga ngo mwamemeje switutsi naragisonje kinyamakuru muri 2012 aravuga ngo mwamemeje switutsi Kongole vuye Kinshasa nta nunkoza urwara aba bantu uruvuga ukuntu umugambanya azamera aba bantu n'abagambanyi bateye igihugu baje kutuza amahoro abanyamurenge bavuga ndo umunyamurenge barwanira turi amahoro none kakamenyero ko kugambana ariko ubu ngubu hari bitobagwa neza none aya macako bifuza kubiba mu barwana shaka bifuza kubiba muri twirwanaho na M23 iboga iwabo yo barayafite ruzi twabwiye inguru bushize ko bacitse mu bicibi
ibingahe hajyaho ni bitatu reka tuze tubivuge wenda twebwe ubu ngubu twarahumutse bakoreshaga abantu kera bakabafatikanya n'amarangamutima n'ibibazo bya Kongo bakabisha utone nko kuvuga ngo abantu baratubabarira nko kuvuga ngo Gakunzi yishwe n'izimahimana na FDLR ni general cyangwa se colonel wa kera akagara igihe bazamutse rugumu za propaganda zabo za kera bagana kabwira abavyeyi ko Gakunzi yishwe n'abanyarwanda ibaza ico kintu ahubwo amakuru dufite nuko wenda batabawe ndako si wenda nibyabaye iyo zirangabo z'u Rwanda zatabara Uvira ntamunyamurengo ukiba rwose uko wari muri Vishogi ni nahantu henshi bwana munyamakuru noneho bagafatikanya RCD bagafatanya na n'u Rwanda noneho bagakora ikintu kiziza abantu cha equation barangiza bagatibura ikinyoma kizarimbura imbaga ariko cyake turibura kuri none abantu babe maso muhumuke mumenye ukuri mumenye umwanzi wari we niyo zavuga byose ukoresha ubwenge bwa ko ari iby'umwanzi tawimbaze from nowhere ngo akora babesha tawimbi kubera ibiraha byigeze no gufungwa yaje gufungwa n'imbabazi za Perezida w'u Rwanda noneho ibyo twabigarukaho amakuru dufite nuko akagara kacitse mu bice bitatu kagira inkuru kandi gucikamo ko kose ibo nta kintu bwana abanyamakuru bakagara abanyakagara gasaba patriote n'abajura ega nta n'ikintu bafite coreka ngo baguma hamwe ari umuntu umwe urukundo rw'abanyamurenge urukundo rw'igihugu simpamvu bafite n'ubujura nyakubahwa Perezida Ruto n'uzo uvuga ngo hawana lengo hawana msimamo hawana agenda kabisa amafaranga bahawe na Perezida igihe bazamutse bibogobogo nani ira Kongolo amafaranga menshi aravuga $100 aravuga barenga noneho abanyakagara babaga bazi kuko amafaranga yose Kongolo yahawe yicara bakasasa bakagabura bagakunda bakagambana ariko abantu bagambana kibazo baje inama abajura ndibaza baje inama bagere hariya agakubita mu mfuka umuntu wamwegereye ni Gisaro ntaho bihure n'imiryango n'uwo bafite abatanya amasano na cyane ko Gisaro honorable cyangwa minister Gisaro iboga bafite office bahuriramo bazahurira muri ya cabine ibo bari kumwe hafi gabyanga mu bushori bayarya bari kumwe aba bari ukwabo ubu nibo bafite access ku ifaranga n'igikundi cy'abandi bakeyi barimo muri Gantamba nk'umusirikari wabo watafuke nawe dufite amakuru ko hari $50,000 amafaranga atatangwa muri Tafoke turabigarukaho noneho hagasubira hakaba indi faction cyangwa se ikindi gice cyari ciringa imbaraga ziri muri Masunzu avuga ati Masunzu n'umugabo Kongo ifite amateka yiwe yarashe RCD yahanganye n'ingabo z'u Rwanda birya byose wumva abantu bavuga uyu rero Kongo imufite ku mutima ndiyo murekura nibwo turi kwibera ico gice nile ngambo inazama mugana bakumbana ngo ingambo inazama nayengereza ico gice mu byukuri amakuru dufite niko je naye Masunzu nubwo abantu babeshwa hanze atameze neza ahantu hari niba hari umuntu gushobora kuba yanze iyi leta iriho nuko ndakundi kuntu yogira kugira ngo babonye abajenerali bagenzi yo barenga bane bose ko bari mu nkiko nawe ntari kure yarwo tiyafunguwe igitumye yica yari yahitwa ko ari wiwe ni kwa kundi bagifita abantu benshi bamushamikiyeho bashaka gukoresha bakavuga tuyi ni turabanga tumufunze ko dufunze Eric Rori imbere Kongoro nti wenda ibyo tumushaka mu nti tubibona uyu Gisaro wenda ibyo tumushaka wenda nti tubibona baraza bashike baducike tubure nabo dukoresha akaba ari aho muri ubwo buryo ariko mu byukuri n'umuntu isaha yabona gusanga turuye hari amakuru avuga ko mu isohoka rye bage bakavuga ati twebwe ukakagara tugirira imbabazi ibaza ibyo twakoze ku bwa leta kandi uyu niwe ibaza ubugambanyi twakoze bwa bene wacu ku bwa leta ibaza igisibo twaciye mu miryango ibaza uyu mugabo tutazatuka mugane waho ndi warushaka avuga ngo n'abagore ntabo tukigira ku bw'leta twabuza none fondateur w'akagara wacu muramufunze duse tuvuga ayatola nyabona mu niko gisage tuvuga ati okay nabagi hara muri hotel cyangwa hara mu rugo iwe tume tumukurikirana ari hari nukuri kwiba nukuri kose abantu hari kibategereje hari kibariho nta Felix Tshisekedi nabitakwira bazareka abantu bantu cyangwa bagende tibibaho nimba ciwewe ari gukatirwa ubunyine ninde Masunzu niki
Chiwewe Kongoro niki wari ufite Gisaro niki Chiwewe yari afite security y'umukuru w'igihugu mu maboko ye ni umuntu washoboraga kumwica isaha umujyanama w'ubugufi amubera umujyanama mu bya gisirikare nikawa wundi wabwiye president ico musaba usanye ikintu amubera umurinzi w'umuriro buriya yabaga afite umuriro twika gisegiti neza cha none se ababandi ni bandi buriya ni warushinzwe kongorera gisegiti mu gutwi akamubwira ati Masunzu nuko uyu wundi nuko uyu wundi nuko no ariko bunyine ejo nabonye umugenzi we nabona umurete ngo ni umusaza ufite nk'imyaka 40 rero nta passion muri arme yako natanga ni wakumuburanisha akamubaza ati witwande Chiwewe se ntarende zinugira ati ndarifite ese uko wazuburanisha ashaje ko uwo ni colleague we bakore training hamwe basange office akamucamanza akamubaza nkaho atanamuzi kikwereka rero ko gisegeti nta nshuti agira ashaka gukoresha we Kongoro akagukoresha wewe honorable Gisaro akagukoresha wewe Cedric ejo nejo bundi ukisanga hari amakuru avuga ko Constant Mutamba atameze neza ahubwo kuri Constant Mutamba turaza kuba twabikurikirana ahubwo bivugwa ko ashobora kuba n'umwuka wa nyuma bamuvuye ari mu ndembo ni isaha twakubwirwa ko yapfuye uramwibuka yego yakoze bikomeye wenda tuzamugarukaho ubutaha ariko muzo kuri cyo kwa dushaka bwana munyamakuru ntagira umwira kwavuga ngo duhe umuco abadukurikiye cyangwa bakunze ibinyamakuru zacu urunga TV ndetse n'Isoko TV mumenye umuco kuri propaganda iri gukwirakwizwa hano hanze mumenye ko ari ikinyoma kandi kigamije gukomeza gukubiba amacakubiri hagati y'abarwanashaka bavuze amakuru dufite nuko ingabo zacu z'abatutsi ziri Kinshasa cyangwa se abanyamurenge babandi baga bafata yego amakuru yarenga 25 abanyamurenge ni 25 bariko n'abantu muri za Nord Kivu abo bantu ngo bashonje si colonel w'igihugu utarasezerero mu gisirikare udafunzwe agasonza ngicyo gisirikare ni benshi murabaza tuvuga amazina yabo ariko uko situation yabo ntimeze neza oya barabanza bakabasonzesha inzara mara kubarya gakora mu mwa tuyu turabatabarije bwana uyu washonje umugabo inzara yaguteraguye mu kabwana munyamakuru inzara nimbi inzara ntawe itahemura none bamara kumusonzesha neza ati ngwino tukwerekana amafaranga ngaye kora ikiniki hari ubwira ngo aza twicana bene babona kubera yanzara katwica uvuga ngo abakoloneli bose b'abanyamurenge cyangwa abatutsi bari hariya muri Kinshasa ni imfungwa kandi za mfungwa mbi zisaba bwana na unité no n'amakartier menshi ntibageragamo uyibaze colonel utagera muri quartier z'igihugu abo turabatabarije turabiza ubuzima bwabo buri muri danger nico kimwe n'abandi bari muri za Makara n'abandi muri za Ndoro n'ahandi na za Demiape abo rwose tukomeje kubatabariza kugira ngo babashe gufungurwa hanyuma wenda tukuvuye muri iyo nkuru y'abo banzi ku muncamake tubahe update ngufi tugana ku musozo wa makuru yacu turaza n'ubundi mu kiganiro gikurikira kuza kuba tubwira byinshi nkuko bisanzwe ibitero ntibiretse drone ntiziretse ntizisiba muri Minembwe n'uyu munsi drone ziriwe zizunguruka muri kya kirere cya Minembwe zirasa ariko kandi hamwe n'Imana turizera ko zizagera musozo cyangwa se ku mwisho wazo AFC iri kuvuga tumutera bivuze na ubuyobozi bwarabivuze ko ico bazakora cyose nabo bazakibakorera niba babarasisha imbunde nabo bazibarasisha niba barasisha drone nabo bayishake bayibarasisha uvuga ngo AFC irahagurutse ubunyine kugira ngo ibashe gushakira umutekano abaturage bari muri karakarere si muri Minembwe yonyine ndetse no muri zindi territoire zose ziri libere wenda indi nkurwana mu nyamakuru nuko hari abazarendo benshi FARDC nishi azo bita ngo Lehibu n'abarundi bari aha harugwe za Plaine abo bose bategereje ko hari ico sebuja baheza kugira ngo babashe kuzamuka bongere kandi baje gusenya ho plateau murabizi ko Minembwe yarabananiye kubera ko badafite ho plateau ndavuga badafite indondo ya Bijombo ndetse n'indondo ya ubu tuvugana bwana munyamakuru ubwo uko tubibona kandi niko bigenda ubu ngubu FARDC kwirahunga barimo guhunga berekeza za Kalemi n'ingabo z'u Burundi neza ntabara mu Minembwe no muri plateau yabananiye amakuru dufite nuko ari ingabo z'u Burundi zerekeje Kalemi izagegera ute
hari n'abari Karemi barimo guhunga. Iyo nkuru wenda turaza kwigarukaho mu nkuru zacu zikurikira tubabwira impamvu ituma abasirikare b'abarundi berekeje Karemi gusa bagiye bamaze amezi 8 badahembwa. Ako niko tubasogongije. Bagiye umusirikare umaze amezi 8 adahembwa azarwana n'ingabo za AFC. Ni ikibazo gikomeye cyane. barimo guhunga. Iyi nkuru iravuga ngo abasirikare b'abarundi bo muri batayo ya 27 ayo bakunze kwita Ntafoke boherejwe mu gace ka Kalemi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko bamaze amezi hafi 8 badahembwa kandi babaye mu buzima bubi cyane kandi bikomeye. Turaza kubabwira impamvu ibibazo nyamukuru bivuga ko ari byo zatumye badahembwa cyangwa se bafite uko bameze kutaboroheye. Ni inkuru ndende tuzaza kubabwira mu nkuru yacu ikurikira. Ni amacakubiri. Amakuru n'ubundi twabivuzeho nuko ubu ngubu aduye ku mirongo yose y'urugamba. Aduye ari muri debande, ari muri échec total. Uretse tuno tudorona cyakoresha gusa Masisi yaje yiteguye yifrebye mu buryo bwose bushoboka. Aho twavuga ko hari na presence y'abera aba mercenaires. Birangira kubiswe. Mbere yuko batera muri Masisi Minembwe barateye access zose urabyibuka. Niyo nterashira no kwezi. Ni nk'ibyumweru bitatu barakubitwa. Iki rero babaje gukora ni icanyuma kugira ngo niba bashanje baze kurindira Kalemi. Yego. Abantu rero badukurikira iki kinyoma ntimuciteho, ni kinyoma cyo gusanga abantu bahuge. Leta irebe kuko iducishamo ijisho hanyuma irebe ikindi kintu ikora. Rero urugamba morale ni ile ingabo zimeze neza ku rugamba. Diplomasi imeze neza. Irwana imeze neza. M23 hamwe bose bameze neza. Nandese barambiwe. AFC yarambiwe kuko Kongo yindi riteko nshinga igihugu kikabona. Eta independent gatangaza. Yego, Uvira umutekano umeze nabi, abaturage barishwe umunsi ku wundi. Ejo bundi ngira ngo babonye inkuru y'umusore wari mu chef de quartier uheruka kwicwa hari muri Karagace. Hari yitwa Jacques Pomolo. Uyu musore chef de quartier ya Kimanga. Chef de quartier wa Kimanga ni cyangwa chef wa jeunesse ya Kimanga. Ubu nyine wa jeunesse mbere yari chef wa quartier. Aho naherutse yarashwe cyane bikabije yaje mu bitararembye. Sinzi bakirima kuka. N'amashusho muzukuri n'ibintu bitobereka bibabaje cyane. Niba kirima kuka na Hamana muzaza kuyakurikirana turebe ubuzima bwiwe niba yaramutseho niba ashije kwitaba Imana. Nuko byifashe. Nanone kandi tuva muri Uvira twerekeza mu mujyi wa Bukavu bwa na munyamakuru hari tangazo nabonye ryasohotse rya AFC rishasha ryashizweho cyangwa se habayeho ivugurura ry'ubuyobozi. Iyo tuvuga ubuyobozi tuvuze ubuyobozi bw'ibanze ba burgmestre ndetse na ba ate cyangwa se administrateur du territoire. Reka tubabwire mu ncamake ubuyobozi bushasha bwa territoire ndetse n'aba burgmestre bashasha kandi byose gandi ku neza y'abaturage rwose kugira ngo abaturage bakomeze bamererwe neza. Cyane ko nta umuntu wese uzahabwa ubuyobozi hari na AFC nta bindi byo kuza muzahama imyaka n'imyaka ngo witwara kushaka n'abashatse kuzana aferi z'imiryango. Ni nk'inshuro ya gatatu wa mugabo guverineri washatse kuzana ibintu by'imiryango. Arekirita bakoze usanga noneho agashira babyara be babishwa be umunsi babitawe ndi yaraye ahubwo harutse yabaye interpel ariko AFC iragorora umuntu akana mu murongo ariko ntibabisubiye mu kazi. Kera ikizega kiba cayoyotse uwari ku ruhande uwabaye cyangwa se wemejwe nka maire de la ville yitwa Monsieur Kalangali wa Mulongani Nicolas. Uwo niwe maire de la ville. Nanone kandi adjointe cyangwa se vice wiwe ni Madame Nyota Luanda Celine, maire de la ville adjointe. Ubwo no kuvuga ngo n'ubundi yasubijwe ko yarahasanzwe. Commune de Bagira Monsieur Shaka Muhoza burgmestre titulaire. Yari vice cyangwa se burgmestre adjoint bamugize titulaire. Nanone kandi Monsieur Bahaya Leo burgmestre adjoint uyi commune ya Bagira. Tunyaruke muri commune ya Ibanda harimo Madame Moise Priska burgmestre. Uyu mugore niwe bahaye burgmestre ya Ibanda. Umwongereje yitwa
Monsieur Mutungwa Mbulanga burugumestre adjoint. Nanone commune ya Kadutu yahawe Monsieur Ruremesha Theo burugumestre titulaire. Nanone umwungirije yitwa Chikulu Madame Chikulu Barakaziga Pascaline uniwe umwungirije. Nanone mu ma territoire yandi bage bashiramo territoire ya Ijwi. Monsieur Ntambuka Pascal administrateur du territoire ya Ijwi, umwungirije yitwa Mwilimbisa Bukoko René administrateur wa territoire ya Ijwi. Territoire ya Kalehe ni Monsieur Eli Rubaruba Espoir. Yaragakoze kabisa kuva FC yafata hari yakoze akazi gakomeye cyane administrateur de territoire. Nanone umwungirije yitwa Monsieur Kasindi Kingombe Benjamin administrateur de territoire assistant ubwo n'umwungirije. Territoire ya Kalehe yahawe n'ubundi wari uyifite Monsieur Usei Jean Bosco. Umwungirije ni Monsieur Muhamuka Mweze Amza. Nanone kandi territoire ya Walungu ni Madame Shekamungu Anastasie. Uyu n'ubundi yabanje kuba burugumestre wa territoire burugumestre wa commune ya Kadutu aza guhabwa territoire ya Walungu. Umwungirije ni Monsieur Tumusifu Felicien. Nanone dusoreze kuri Minova cyangwa se site Minova. Minova gani nini cyane nayo yahawe uwitwa Monsieur Sengimana Ruhungande Augustin chef de cité. Umwungirije ni Monsieur Mahombi Mutumayi. Gani kawa yakabaye maire de la ville n'ubundi Minova gani ni chef de cité. Ariko mu byukuri Minova nawe no mujyi umaze kumeze neza cyane kandi ni mwiza nabonye umujyi mwiza ufite uburanga bwiza. Nagace keza rwose gusa kasigajwe inyuma n'amateka ya leta ya Kinshasa kubera ibibazo by'imihanda. Ubundi Minova niyo ihuza Noro na ahantu heza rwose ubona hari natire nziza. Mu byukuri ibi byose bizashira ubu ngubu tu sera nefu muri AFC byose bizababisha. Rero reka twifurize abantu akazi keza rwose bakorera inyungu z'abaturage. No kuvuga ngo mwe murabakozi b'abaturage abashefu niba abaturage banyamakuru cyane muturage ku isonga niba batabikoraga AFC iri maso tizarekera cyane. Nyemerera bwana munyamakuru dusoreze amakuru ya cyangwa tuyasubikira no kuko amakuru yacu ntazashira turaza kugaruka mu mwanya muto cyangwa kiganiro gikurikira tubagezeho andi makuru azoba ari kuvugwa. Turabashimiye mwe twabanye muri aya makuru kandi dukomeza kwifuza kugira